Hello friends, hain helam sogo naro jotono no sini YouTube channel lo friends sung tini nalinai PW dini hote job tlangjang na hino jago notification norok jotono nugui tongo omong angkai job bahage tlangjang na hingkai TPC ni bising ti o jago job no naharjang nai ke o jago sung saiman lainai bini nangmani education qualification tai salary details tai online bahage khainai apply rok ingkai tai kwbangma exam rok aborok bo songoro nainalinai ingkai norok puilan nugui tongo omong hangkai o jago ke civil tai electric tai mechanical o jaga ni tlangnai degree rong bagai ga bai kenor diploma rong bo tongo diploma rong bo baso civil electric tai mechanical borok ni bo tlangnai hingke song osto kanai thlainai bini o jaga o vacancy rok koita rong hingke o jaga puilan song saimano degree rong bagai ne junior engineer oro civil department o jaga hingkai norok borok ni salary hingka o jaga mannai 47,600 mannai level 3 hingke oro post vacancy hingka o jaga o UR ni 46 tongo tai ST ni 27 ta abai ke o jaga SC ni 15 ta hingke total vacancy o jaga o 88 ta civil department rong bagai hingke o jaga hai degree ni nimo bo junior engineer mechanical rong bagai borok ni salary bo haino oro 47,600 mannai mas hingke abai ke oro bongni UR rong bagai oro seat 3 ta katai S3 bagai 2 ta tai AC ni bagai oro kaisa hingke abai ke total o jaga vacancy 6 ta hingke hain hai o jaga song saiman pika mo bo haino jara degree khaijak borok bagai no omo hingka o jaga o mongkangkai junior engineer electrical rong bagai nai borok ni salary bo jaga o same no 47,600 abai ke UR rong bagai oro vacancy tongo 3 ta ST rong bagai 2 ta tai AC rong bagai ne kaisa hingke total o jaga borok bahaino total 6 ta electric department rong bagai hingke abai ke o jaga diploma holder rong bagai song tabna lenai diploma ni bahaino o jaga o junior engineer civil rong bagai o jaga o borok ni salary rijaka o jaga 34,700 mannai level 10 hingke abai ke o jaga UR rong bagai ne bong seat tongo o jaga o 46 ta ST rong bagai 27 ta abai ke AC rong bagai ne oro 15 ta seat tongo hingke total oro bahaino bongni vacancy 88 ta hingke abai ke diploma ni no haino hai omo mechanical rong bagai ne jara mechanical khaijak borok bo o jaga diploma jodi khlaijak tongo oro apply khaimannai abo hai ke borok ni salary o jaga 34,700 tai o jaga o UR rong bagai ne oro seat tongo 3 ta tai ST rong bagai 2 ta tai AC rong bagai ne kaisa hingke total o jaga 6 ta seat mechanical rong bagai hingke hai diploma ni mo bahaino electrical jara khlaijak borok bagai o jaga o salary hingka oro same no 34,700 abo hai ke oro UR rong bagai 3 ta tai ST rong bagai ne o jaga 2 ta AC rong bagai kaisa total vacancy o jaga 6 ta gosong tabuk truk yang nai thalaiphonai omong kangkai jara reserve for women candidates rong bagai nai hingke oro songnai lene oro bahaino norok osto naithani mo degree pulia degree civil khaijak borok bagai hingke oro bahaino mechanical rong bagai hingke oro degree ni mo bahaino electrical khaijak abai ke junior engineer oro civil jara diploma khaijak borok ni bagui bo jaga haino bebang no oro A to Z sirka borok hingke noro abai ke oro post rok bo nugui tongo hingke abai ke o jaga o kwbangma vacancy hongkorjak oro norok nugui tongo hingke abo norok kaisa kaisa ke naithani hingke song tabuk ayang nailainai bini nangmani o jaga education qualification busuk sikya hingke oro wngkha song saino mankha song puila oro graduate tai diploma rong bagai o jaga o tlangjaknai jara borok course khaijak tongo hingke borok rimannai apply khaimannai hingke o jaga o song saimankha tai o jaga o hingke tamsik oro education qualification junior engineer grade 5B diploma o borok ni bagui bo sika o jaga o hingke borok ni branch norok saimankha engineer khlaijak tai abo hai ke bagjai electrical tai mechanical civil abo hai ke norok osto naithani song tabuk o jaga o bini oro age nailainai busuk theke busuk jortui o jaga rijaka hingke oro kom no 18 ni bising na nangnai hingke o jaga o 40 bosor jortui jara 18 থেকে 40 bosor ni bisingo jara nongni age wngtong hingke norok apply khaimannai abo hai ke government ni rule ni onujai o jaga ST AC rong bagui o jaga 5 bosor age relation rui rijaka
hingke sing tabuk nalinai o jaga selection procedure sing tabuk o jaga saimanka oro hingka hingke borok combined competitive exam ni bisingtwi o jaga talangjaknai mo noro exam arnai hingke oro online ni bagui sikya online hingka hingke to start wngka o jaga 26 tarik 12 2022 obsuk last date hingke noro 26 tarik December 2022 ni sesigang noro o jaga o apply ma khainai hingke time to tongko hingke noro dati no apply khainarakdi jara o jaga o apply khaina muchungnai rok hingke abo haike no songoro selection process nalinai hingke oro to saimanka songoro puila o jaga preliminary examination wngnai MCQ type hainai hingke abo haike no oro 100 mark ni hingke noro abo naithani detail ang ani video ni description o moni notification ni link rwi rwone hingke abo haike no o jaga main exam o jaga o writing exam oro hingka hingke craying 500 marks hingke abo haike no cut off marks rok tongo hingke norok o jaga qualify in main examination is 40% wngna nangnai abo haike no o jaga o you are in 30% in aggregate abo haike sikya norok osta porinai thani hingke abo haike o jaga o interview bo wngnai personal interview hingke abo haike o jaga o craying 550 marks abo haike sikya borok hingke oro preliminary examination bagui borok sikya o jaga o hingke norok nugui tongo mongka hingke to 100 marks ni o jaga o fainai hingke oro time hingke rwjaka borok no 2 ghonta hingke o jaga o multi choice question rok tongo hingke general studies and engineer aptitude abo hai rok borok paper sikya hingke o jaga norok nugui the paper will include question covering the following field of knowledge o jaga o norok nugui tongo English ni 10 mark ni fainai oro general knowledge and current events of local national and international importance o jaga aboni 10 mark ni hingke engineer aptitude in related branch omo ke 80 marks ni fainai total 100 marks o jaga o wngka tei o jaga norok ni negative mark bo tongnai negative mark ke TBC ni onujai o jaga o nongni mark rok o jaga o negative khlaijaknai TBC ni onujai norokni mark no borok tannai abo haike chaya wngkha wrong answer hingke abo haike o jaga o sipika borok main exam o oro compulsory borok sikya oro general studies 100 marks ni hingke time hingke rwjaka oro 1 ghonta abo haike no optional rok bo sikya o jaga o is paper 200 marks o jaga o joto paper no 200 ni mark ni hinui sikya borok time o jaga o time rekha 3 hours duration goro nainai di paper 1 civil engineer paper 1 civil engineer paper 2 abo haike oro kwbangma sikya o jaga o hingke oro interview ni bo sikya interview hingka hingke o jaga o interview ni sanglalinai interview hingka hingke o jaga o norok puila nongni exam abo qualify wngna nangnai hingke aboni pore hingka hingke o jaga o personal abo norok interview thangui ma rwnai hingke norok porinai je ang description o link rwi rwona puila norok qualify khainangnai nongni exam pass wngmani pore norokni interview wngnai abo haike sikya borok hingke o jaga o teibo sikya borok o jaga o website hingka hingke norok no rwi rwkha o jori norok oro nongni syllabus tei scheme of examination ni jori norok kebo nangkui tongkha hingke oro TPSC tpsc.tripura.gov.in o website thangui norok naimano hingke o jaga o teibo sikya online application portal nang bagui online bai khlainai online khlaijaknai hingke to norok saimankha borok website rwkha o jaga o www.tpsc.tripura.gov.in oboni bisingtwi norok apply ma khainai haike teksi oro rwi rwphika website oboni bisingtwi phono norok apply khaimano omo www.tpsc
online.in omen bisingti bonoro apply khaimana hingke naro to start tongjago jago apply khainani 26 tarik November 2022 ni thei chini sengjagoi ro 26 tarik December 2022 porjonto sarik ni 5:30 jora hingke o jagao borok time to ririkha time bo tongkho apply khainani hingke norok time tongsini no jotono jara interest tongnai borok apply khainarakdi hingke sing saimanlaikha jotono detail babe kasungor te kaisa nukha o jaga hingkha fee ni bagui sikhe borok hingke sungor fee naliane group B gazetted post rok bagui 350 taka rang nangnai abo haike o jaga ST SC BPL card holder hingke oro physically handicaps rok bagui oro sikha 250 taka rang nangnai tai group C non gazetted post rok bagui oro 200 taka nangnai abo general candidates rok ta hingke abo haike o jaga ST SC BPL holders tai handicaps rok ni bagui o jaga sikha 150 taka rang nangnai hinai hingke sing o jaga bebang details saimankha norok jodio video sajagoi tongo hingke norok like ready hingke jori norok kunu kisu o jaga osubida businani rokni tongo hingke norok comment khai bo singui mano hingke norok subscribe khai tongde ma o channel ni bisingtwi tebo norok notification bwskang ni job ni bagui mannai hingke asukno hambai norok jotono no.